Abrantie mama de atwa so short mama no. Internet ukọ Conakry Guinea. Dia Abrantie Colonel Mamadi Daboya swear in as president Ediama Guinea. President Ediama Guinea. Obeye interim president. Na ochire se obepa civilian prime minister. Civilian prime minister. Ebimu raise concerns mi bi se bisa questions say Abrantie yi swear in as president neno. Na yegidi ye pa se obeti ase se transition koso na tumi ni mfiri wono ne ho enkonkonko di offer saying a civilian government ho ana any a question and crofo bibre no ebise bisa mema remfin so say enekro no a na Ministry of Communication e dia tudwa kire say a free enede kokopem 31st of March 2022. Initially no na yakra de say 90 days, but almost say a free and October 1st e de kokopem 31st of March 2022 and almost the same card registration no at the HHS so inti enra yeni mpanimfo bi ebonkomo ewo back room ema na me no ekasei no wo mo the procedure mo be follow and she say ahodo a mo be di so na mo de aye registration no or the nyina de aba inti I will run you through mebo ni nyina so kakra e the amount na ebinim bisa say he fa potin na wase mekọ na mekọ kweye sa registration no ya address ko akwakoji emuaya ya de ni nyina e de bremo. But what I can tell you ni say registration no a strictly Ghana card uni bidia ene ekosekete nada ananse kokope Ghana card ni bi Ghana card yi sha ase ye kan ho asem kan ye omo san ba be ye wo friend saying re-registration biem ye kan ya bibiri no abobo mi fi tadu coupon pam kabani street kan ho a wo mo nanam Ghana ha no mo enwemo mo tuni so mu nti obia enti eno no ena aduru ho no eni nti yese ye keka mafuru nso na yeguso a ye keka e de ama adampan enti na eno nso so ho asemara no enti se oda so titre yi mu dia relax ye bebobo so processes ya wo be fam na odi aye registration no ye bebobo ni nyina so de amount e wo ha enti on your phone wankasa wo phone ni so enye se wo kwako hu obi kura mpo ni wa ya amount wankasa ubetumi aye wade process no mo de ba ye no wankasa ubetumi aye wade. So on your phone wankasa on your own you can do this registration that we are talking about. And in Tiana was sending so a day amami. Before ye dare no beba no, o that inti and anami gusu amino a dimu encomo. So let me run you through na nia econon so yem mobo so insian kakra. Afe ye guso so ye follow a ye breaking news efi a ye Bosome FM eba no ye guso ye follow bibia eni a ye bemo aso ate eniti hyene nso ema me yese eka otu o se omo wo sa bibi omubu omo se de yin ka otu ana account 19 eka otu ana account 19 aha enti no oyonko da enso so ene wo da enti yeguso a ye follow if it is true enye de ye tete ye di free Bosome FM no se eye no kore pa de a ye bonko mo wa chire ho no mo gidigidi pa enye de kra enye de but e kan brabo ho e to da bi a ye nipa nti ya na ye nte ase no emu odin kakra but e kan nipa ho e ba ne sa na wate ase e de ama onyankopon enti oyene ma yemfa nwom ba ko bi mfa ntwam wa hu na fi ye ba memfa odachi nti message no entwa so I ain't got
FM. I am about your very day. And here for Miss Ramo, Sunny and Avim Wumuno. Avim is what's the Monfanche, Monfanche. Why? I don't see what that's into asemwene yehwe ana abosumi we nyina na yeda ho no ma yehwe yese you will bear fruit in the month of October. You will bear fruit obeso aba sene tie bia obeso aba me say the month of October sene etie biara obeso aba emfa ho ne omo hwehwe emfa ho ne omo susu me say obeso aba. Enti the month of October and fashe utrim sesa wo se obeso aba dia ene e wo se wo pe bibi na oye den na wo ye omo so aba no eye omo aye bibi se okuani dua enobaya a ohwe animu se beso aba na se wo te faako na wo don sa hye dami famu so wonya adwuma dia ene abaso no aye ka no nya dia wo so beso bi ene nti bosumi we nyina fashe utrim se awurade wonam Obuoba so ka kire yen se ye beso aba wonam Obuoba so aka kire me se I shall bear fruit meso aba ene nti de meye biara mane nso aba adwuma bia meye bia mane nso aba anamontuo bia metu bia mane nso aba bosomi October meso aba me datinti meso aba abana meso no nso ede mfaso ede bebre nipa ene nti fashe otrim osori anopa ekopem anwumra a efiri sabri ya de kokoto October na wie ye no odi anopa bia ka kire wo se awurade wo se bosumi nyina mu meso aba wona Obuoba so na wo kan ye ene nti me koi ma me nso aba nti upie fiefia akwakoye adwuma ka kire wo se awurade me pie firifia akwaye adwuma yi ma me nso aba adwuma na me kwakoye no ma ne nso aba se wo kopa adwuma ka kire wo se awurade wo se bosumi we nyina mu meso aba ene nti ma me nso aba en wo se me tru application letter e de ko ne ye bo me ba no me kwai wo se ye fa me na me ye adwuma ka kire wo ho se ma me nso aba awurade say you will bear fruit this month. I shall bear fruit this month. Ka kire wo ho moma ye nyina nka brofo ni mumu e I shall bear fruit this month. Bosumi we meso aba. Anum ti dia me dey ma wono no. 27 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM.
ankaya na efie da mo so we dey say ye bibia ohi. Anyways, wadwen tell betimi dia about 0594841044 0594841044 about woni mu obi na oye nsem kire dwuma ya abompa ye ma na wate ye bre o ye bre papa Enti sɛ unim obi ɔyɛ nsɛm kyerɛ adwuma a ɛyɛ abɔmpa yɛ ma no adwuma ni mu attack ɛnya sɛnketoa wankasa wo nkrɔfo a bibiri no afi wo mo sesere kyerɛ wo but wo mu kun within ɛne wo mo a wo ka wo mo asɛm nti wo mo so wo mpɛ wo mo so tutia wo ɛnya sɛnketoa wo na nka Ghana yi wo de nka wo isi nyina ne yɛ dia ɛso so wo afa to so sɛ enkrofo bi niema wo mo ya ɛmo mining kɔ n'anim no ɛno na wo ba betwe mpanimfo adwen si so ɛna betwe Ghana fo adwen si so wo ka se ya senketo a but wo ni mu obi no ɔyɛ nsɛm kyerɛ adwuma ya abɔmpa yɛ ma na wate adwuma na ɛden ye kun honamu ne ye kun sunsun mu ato so ɛno ne adwuma yɛ nso ya fa to yɛ ho so obi so ɔbɛyɛ posi ɔno nso de no ɛden ehu and now but see police ni bi what car mu a wode sika ko bank bi akoto ahye no so yeku no police ni bi car bi ati free atwia fa ne so adwuma ni nyina eden and nti se woni mu obi na se oye adwuma nyina bi so ye posi so ye teacher so ye hwan eya abompa ye ma no wate bompa ye ma no na adwuma no eden ewu adwuma ese se obi bi ni aboboni a abeto kuma ma no san se adwuma wo ye ni ewu adwuma afi party for no yesoma mo se mo mra meboro ye mo bekunyan a eya mo nwene ho mienu se enti dia yasoma me se me nkokunu no oye me nwia oye mo busuani a anka meye eya no abisa ho saa o ana dika kura bisa ho se onipa ya bɔ me paasa me nkɔboro no me nkokunu no bɔne bɛn pa na waye ne bɔne ane se enema bi kɔso a enya wo ka ɛna wo ka mu no korɛ enti ne yesi me nkokunu no ana se waseda di bɔne ɛyɛ atenase ne bisa ho saa o ensem kyerɛ adwuma na eni wono mo anka meni ba bi a Ghana aduru saa bre anka Ghana aduru sum ka yaduru ebunu mu because nka niam e bɛkɔ so a han emma so no ɛyɛ bibre ɛyɛ na yɛ nyina yɛ ka sɛ nansen abato ayɛ to de yɛ asomdwie sɛ Ghana fo ani da hɔ nse de bia yɛ ka now Ghanaians are discerning ɛyɛ yɛfo na mo discerning yɛ no ɛyɛ nsɛm kyerɛfo obi yɛ nsɛm kyerɛ ni ana no nkyerɛ sɛ ɔyɛ hanbɔfo wɔyɛ perfect dabi yɛ fom dabi a aka kyerɛ sɛ kasa dodo wɔ hɔ yi ɛmfomsoɔ ɛmpam yɛ adwuma yɛ ne yɛ kasa adwuma ɛne nti duru baabi a wano tumi pa an ɛtɔ dabi a asɛm wɔ a wankasa wo ka wi a na ohonhom kyerɛ sɛ nea waka yi deɛ wanka ne yie yɛ nipa tie tumi fom aya momwa ye mpaebo mu ai support yen wo de sɛ ye bayi kura afata ayechi so ate ase na moma ye moa mpagya wo man ne fansi ba bi a ye nyina to ye ni hwa a ye betumi aka sɛ Ghana ya ade hwɛ mame nka nkyerɛ wo ya man Ghana no ayɛ se asɛ ne nsai saa o ensai saa na die nti ansɛm kyerɛfo bebrani abere a ye ka ne sɛ ɔman no wohwɛ eniema a ɔdoma nko Nyankopɔn de aman na ɛdɔso na yɛhwɛ saa niema no so ɛne abrabɔ a yabɔ no a ɛsa ɛne nti ne ya ne yɛni abere no but ɔman no nsai saa obi akata sɛ Ghana sɛ goso kora wɔboa what the Ghana to a mine kaya who do be a bibi mine even the so-called European countries in the Kranoa. Medofo Ghana kona nim. Nanso nioma bebre wo hono mo aka e wo sempanimfo ne ye. Enu nti na nsem chofo bebre ye na ye kan no pa wi anwumre. Eto da bi a wo tu gya ne sa no a e pimpim nkrofo. Yes. Yehu sa pimpim wo mo. Enti ye de ye kan sa ne ni namfofo. Ye namfofo. MPP fo bebre ye namfofo, NDC fo bebre ye namfofo.
nanso so adwuma ni nti wo kan se ne tie no a so ate ase ani ti me ka bi mu ni mo bi no wo yensem twere adwuma na edin especially yen politics ne niema say ye kan wo man no ho asem ahwe kwan a ye nyina be fa so a we will bring ideas together na ya page o man na ko nanim no eya na adwuma no ehu pa ani nti ya mommo mpa ye man why wo de ye bayi kura fata ye chi ye bosom kura fata ye chi ye honhommone kura de fata ye chi why emfa nkunyen Simadiasa emienu abo apa no pa no nwotwe ho yaba hyase akwa homa ne so akodidi nkomo me pa cho wadwe nkyira ne 0594 841 044 0594 841 044. Okay, I don't see me patcho registration no say na ebeko me patcho tie die pa fama me na wankasa try bi na yenhwe yenso so ewu fie ha na ye be try bi na yahwe say procedure omodi abase yem follow no whether e active e strong and I say the otherwise medical catch say me vim ne call for my fache me why vim ne call for my fache me vim ne call for my fache me obey anything I was say adwuma we na say cry catch us all my you have to deliver when you finish you go and mourn your mother or your father or whoever enti yegusu a me patcho say na procedure na tie why ekwan ya befa so wankasa obe ya registration no wankasa be registration no say na etie step 1 no obe dial *404# *404# inti try this na here dial it o dial on be ma another option sa option no na wo de Ghana card pin inti if your Ghana card ne so unsi ye wo pin bi wo so Ghana card pin no e wo so be hunu pin PIN e wo so hunu Ghana card pin no so a na fe wa confirm o pin no obedi kan bo first one no maka cho say san repeat bi no one san bo no wa confirm o confirm wi na wo de o surname ni ye no friend say ye fie din na na say whether o papa din o ma me din or whatever din bi ye de to no eno ne o surname no ntiti say meme die a anka you fori no na mabo uwi a na wa bo o first name ne o brofo din bebrebe no na eno nso so wa bo uwi a ne etoso nsia na wa bo date of birth no
obedi kan abo dano aye wo no whether a second a 02 month no nso so say a 11th a ana ye wo ene October 1st ya na wabo 10 na fe wo de 2021 e de ahye ho na ukọ wonanim ne etoso enson for God and country ni bia ni o we nka wasanka Ministry of Communication betua ye ka ni ye but for God and country o ye ni say dia unye obi entan wo unye obi mane mebro o ye ni say dia unye obi mane mebro but wo to mu gya na pin wo de a na ye hwehwe wakum te say udwene ho a na wahwe a na wano kwa kopa o ye ni say dia unye obi amane mo wabaso eno de senka mi wie yi nanka honorable Castro ade oso wa ya ade nanka wa send momo 2000 eno de David yenye o de atu mu jahwe. Step 7 obe select sex if I try sex position obe select sex no ye wo mienu pe onyo oba wo ye bema nti no ne friend sex and as a gender na eno so wa kire nti wo ye male a m ebeba na wo de ahye ho ana f female ebeba na wo de ahye ho. And then the step 8 near confirm details into information now provide ye ni nyina obehwe nyina mu awe se bibia yo okay a na fe wa confirm eye details no wi a na wa submit yaka se obe submit a obehunu omo wo option bi wa ase ho nti we no je se omo a mo ye literate kakra as far as technology is concerned no eya na mo aboa omo a omo sheda nye abreast with the current happenings no with IT no eya na mo aboa wo mo so you see submit details provided after confirmation afi wa submit eya successful a blue tick ebeba na te se wawie bibia ma me kwa wo so me ko mi akasa mi krom kwawu afram plains ene ne important ho no mo ye ya ne ntia se Fulani association wo ho no mo wo mo esu wo mo bo bradan ye wo mo kire se wo mo nkrofo ye kidnap wo mo ene ntia IGP meboa wo mo secretary Amandu Muhammad. Amandu, salamu alaikum. Alaikum assalam. If I try any secretary, you mean Kasama for only PRO, no? Okay. Secretary, no. Ahmad Muhammad, near secretary, but me. And oh, you're fine. If I show me see a friend, Ahmad, but me, Kasama for. Me, but who do you know? Me did Ahmadu. Only Ahmadu Muhammad, but who are Kasama for? But Ahmad Muhammad, no one, your secretary, no, but me did Ahmad Salif. Okay, Mati Ahmad, yeah, that's in see why. All right. Inti wadaroma dear be important e koso afram plains kwawu. Yo me da se dia koso ko anu ko afram plains anu dia no kre enyede because dia koso no se e ya ha nkwa na ye de e koso ma ye wa. Ade no se sa amanfo enipa bonifo a o ma base se ya obia no bibi o mu firi. Eno ase o mu kidnap ye enipa no bebiri o hasa. Omo kidnap wo say omo aye den omo kidnap wo say what exactly na e your problem ampa merkimi aka say ye di kan na be sin bebre na be di kan ni nyina de omo kidnap nkrofo na omo frefre ka say ye ma musika ansoma jai enipa no ye ma musika ansoma jai enipa no but emu bia ni hono ma no kanya yetimi ama musika e ba sa na yetimi kan ye hugu ye kobo aban amania na se dia police for na mo ha na amania omutimi ma ya bo ha ne kese yetimi kan hugu ne yes ya fa fati enipa no na matimi afa ne say about busum ba ko etwe mu nya nisa 29 for busum na etwe mu no na kese ba ko no be si ye na ande omo ma ya kwan ba da an tin robin for yo mu ba na kese omo ba be hwehwa ya kwan mu na kese sa incident be si me fa se na menya ene ene jamanan dan ko si de etwe mu ya bi na mo sa ba be chi nipa ba ko bi kidnap ifo ya asisi so mo a ne sa be chi nipa na bi na mo nipa na mo nkrofo no ba be boy amane okuruma mo sa no so ko so o bebi e fro so ko didi ho a ne sa de sa ko so ni na boy e kifu na amane yenti o mo boy kifu na amane na jese ja o fre yen a jese
ye ban ni nyina na odi 2 years no na sia ade we de se e aban asem je se won fan kotu aban ni nti ye ma ye chief na nkasa ne nkrofo no media man ko bi na mo de kokko to a police for nim se ade na asasi bi mu ada na ko sie da na esi ye nti joda na mba na se ye di ko bo mama ni ana mo si yo ma te nti o mbebua ana wena nche se ma ye se Yesu efre se aban be mai da na ya of course ni ye de ye nti nyanko bi akọ se ini akodi bi nti nti nko bi akọ se ba kun si ye na omo se ye ni hu kwan nti na ma ye so ye jama police phone to ko nya mi enim mi nti mi nka so ma nya mo juma de ba omo anko no ntem omo twintwa mo na sika tan tanko betimi si omo kokọ ye na omo hu a endra ye wada ya na je se mikrofon ko hu se onipa na omo che ni on de okra na omo ku ma bo ni tueku na ma Yesu se IGP se yesira ho bible wo mboae ade na yekoso yekowu no fo anu dia no kwanya mi ni ko poti mande ene yenya ene Yesu fe IGP se de na dawroma wo mboae ho bible pa nyesa de yekoso no de ene yenya enti monkrofo no a omo aye victims said yama this heinous actor ekoso no omo ba mu bisa omo aye omo ka de ba se na kire mo omo se ye omo de important enipa ekoso ne metimi aka se enipa about enipa 9 and ekoso a omo de omo nyina ye nsaka omo ba mienu no a metimi aka se omo de omo kan ya ne se omo se omo chi omo a enya ade a onipa na omu hu omo akoye so omu de ade atichi omo nim omo atichi omo nso so bu omo chi enya ade a omu hu enipa no ye nipa no ka na se omo de omu hia fro omo busuafo no ana se omo ntue sika anso omo nja omo enti ayaka de omo taye omo pa ninka dada omo taye ayaka de omo taye omo pa na nipa no so ba so a hu onipa no politically hu a utimi se yes ayaka de wafom ebi yesi da no nya ba busum ba ku de hwem ende no krampo de omususo roba take away na so mu tibi so eja omu tigem na chese omususo egunu ente ma oba no krampo ye nyina ye adanse nyina ko so ye nyina ye ni 9 ni sa hu nyina wotre wo se enne ya omu di so bigunu na mu ankasa fulani fo no mu osika fa ho the little knowledge I war about yes ya kidnap obi no ye be kidnap wa na ebi o medical monitor we say at least o family mu no kakra wom ana one kasa personal no o kakra o adwapade bi a say ye kidnap wa ye betimi demand for a ransom don't you think is more falling within this category sikani bi me nka se wo bi na so japade na nokra nyamenum ebinim wo bi ande o ka nokra na eche so mo so yetimi hu se ta nyema no koso o ma fam o mo chi o mo kadina po mo nyina o mo wo japade a che se e ko ba se o mo chi o mo didi se ebetimi afi o mo ton a o metimi anya sika de amo entre ma sa de no koso ende nokra mo de sika de o mo ni na japade na che sa se o mo wo bi wo no ma o mo su se o mo ton a sika no betimi aba ma o mo tinya anya sika ende nokra pa japade de o mo wo bi bebere wo na ye ka fulani a ne ba yetirimu an se wo mo de wo mo kan nantwie so sa de te ba che no kre na ye se mu nyina nantwie so na mo kan nantwie ni de bebere na metima kan nantwie na na ye kan na se akoye se nantwie nu nantwie nkwa na mbwanti akoma se ye dudo na ya trasi adi abambra so de bebere adi kuaye ana se bia ado adi aka mbwa ne nyan ho ye kuaye ye do yenye kise engwan nkwanti mbwa nkiti nyina aka na mo so mo complaining about kidnapping ni niema hodo a mo ankasa mo bobo so yi yasem ya na mo mammo anantwie no so kwan ma wo mo tete yi akuafo no wo kwawu hwehwehwe ene furifuri mpotam mo jamo nantwie gu mo tete akuafo ne sa ada na mo so ya mo yesa ja akwese ade de aboa de aboa ana omusu so omuko wuro nim bebiri o ho a enye omonyi pi omufie ko enim dimeti na kare no so ana akwese se du dry season na se bia o pebrem sa de ko
busumi du mienu na wie busumi baako na di kan na ana mienu so miensa so data na akọ say mmoa no aye na ntwi no de omo wie ane say esre ana meka say esre ni ewura ane say eno ano na omo wie nte kodu data na akọ say saa de na ko e hwan na hwan na ana akọ say mmoa no so omo dos no obi ana ye ka na saa so kra nye fulani fo nkwa na ho na ntwi o afam pesi nso akọ say ye ne che saa akọ say ye djuma ni nti ene ye dia akọ saa nti na ma say du saa tam no a na che say akọ say bia saa de no course na bebre ase ni ayadan ya mmoa ne de no kra nyamye ni ebinim wo no mo say bia de nanso on say ye nipa so de omu ha de no ba akokra wetimi aka say akoye num sanity enter matches a complain no dos bebre mintimi nka say kra de nkoso kra nanso no complain no dos chen de nkoso no na ye kidnap mo de motimi aba be toto asra GP ade nti na mo so mo ye nia mo ho wo ho no eno de mo nka nkyra GP so mo mra me chesi mo mrante no mo nya ne ye yo mate eno no de metimi aka say eno no ye DC na mo wo ye mpotemu ha ne a police for no mpenifo mo mpetemu na eno de o mo afre mpenifo no ama mo de ato onu menti openi bia che say meka say bia wo nyen na ntwe bia opotemu ma metimi ka sa sem de tem bia pedi data na ohene no mi kada ema ye frefra ma nipa no just ye di to mu ni na ko say nipa de nipa bebire wonu ma ya nkwala nte ma na se bi za drive di data mo so nte ma ta ko nte nde mi nka se bia adenya kakra de be koso adenya ntimi nka se bia be tinya ni na to because nyina ni ntimi nje peda nipa de nipa the way ya pepe a ofo obaako fo so de ana mienu so mienso fo de ntimi nya pepe sa. Okay, inti madwene ho se ebia yegusu a ye kɔ animu no together mo be sika bi na se ranch bi kura na mo on your own mo be ya aban ni nyamma mu kura no a madwene ho sa ite sika bi a chese ye de be boa yan ho ana se mo na mo de wa mo kɔ adidie no minim se mo de bebre no enye mo de mo hwɛ so ama mikrofo ana meka se madwene ho da matimi afom association ene mo frɛ IGP madwene ho da se oh okay mo anenye ye dia mpanimfo bi dia nanso ye dia kɔto mpanimfo nanim se ranch bi kura no mo bɛyɛ ne ye de mo ne begum no man ko se nkrofo mfudi a madwene ho sa ba cho eno no de mintimi nkase ye kra na eno de aban kra de aba da ma aban na nkasa kra pa ba bɛyɛ ran bi wo be bia na nsa kwa se saa de no edu na me pa kire se edu dry season ya saa de na wo hono mu anase bia saa de wo kra mpukra ayedan ya tena ya kwa se mwando so nti ayedan ya complain de kakra de beba nsa kwa se ze nipa de nipa ayedan ya de complain de bebo ne bebo no saa ma obi a wechi obeka se bia de ekoso no de bo more than that de bia kwa se bia eno de bia afibia ni aba mintimi kan dada se be se bia about ye fan say free about last 6 years beba se de afibia nso akwa se eno ni papa nti ye fan no tudwa ni tema amanfo nti eno ho asem afibia don so se ya bia se ya na translation se ku ni frefre ho se na be ya ma yesusu di boni e ko se de bia no eto betwa ndi afibia okay all right Salifu ma ye na se bibia ni ebe san ba bi mu adaroma why okay nti Salifu eye kasamafo edema Fulani Association a wo kwawu Afram Plains na ye ne kotwetwe enkomo no ye hwe na yakwa ahoma ne so na ye ne odehye ba nati akotwetwe enkomo odehye ba nati eye marketing manager and as a head of marketing ewo Bosome FM ye hwe se ye ne bebo enkomo na ni aye nso so ye tititititi no ono ankasa emfa entudwa ema ye nyina entimi nti ye hwese ye nsa beka ode hye ba na ye ne no atoa enkobobo no so waba ode hye baba nti frɛ no na fe ye ntoa so all right nti sɛ me di kan ka kyerɛ mo no
nia yɛte yɛ de free yɛn nuanom a yɛn mo ɛyɛ adwuma yi nsɛmtwerɛ adwuma yɛn nuanom a yɛn mo yɛ Bosome FM anɔpa yi news a yɛtete free hɔ no nyɛ koraa na mpanin sɛ ne ɔkɔ atɛn ne ɔba atɛn ne ogyina hɔ ɛna ɔtan ɛma atɛnturo do nti yɛtoato ahoma no na yakɔ na yɛne mpanimfo a wɔn wɔ Bosome FM akɔtwetwe nkɔmmɔ na wɔn ankasa de ato dwa ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnkɔnkɔyɛ akeka mpanin sɛ kotie kɔka ɛbɔ man ɛsɛ kuro ɛne nti yɛbɛhwɛ na yakɔ na yɛne mpanimfoɔ akɔtwetwe nkɔmmɔ okay yɛwura mame ma wakɔ aba mfamra Henkan FM so wadaro ma ɔde hyɛ ba ni ana ɔde hyɛ ba okay ɔde hyɛ ba nate asɛm a yɛtete de firi mu hɔ no mu anɔpa yi hyɛ da nyɛ de koraa wadaro ma wo na wɔ hɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so pɔten ma me share with you. The motive here, no correct. Engineer manager, thank you. And the sales into many answers in the HMA. The channel is what I don't want here. General manager at the Bosome FM. I you name see a friend is Spanky. Or Diawan, sorry. Oh, too bad. Are they now what Yaria chair? Yeah, last week. You programs, and I don't know sometimes sponsor because of administration work. They're afraid office and I want to shut down family. Yeah, no, we picked in Roman near the local hospital near checking. Tuesday, none of that. There's several, you prepare by your sports bar. And now, call finish here by yourself. The deal done in your Mefano Niger into a being fun and fun. If you're one, you're rushing in the call, Akimoda government hospital. Moshe Nama, Ebenadane, you bring your Korean and here. Ukuyadane Yako, and Ranova, Bobeno Lumnio. And a jay of Coco. The Bobeno 9 Muno. No friend said, the situation in my head. My phone, dear. Go now, rush a home, Mampire, Bonnie, and the Yakobo, man, and the formation. There 5 o'clock and they will send a baba and a way. In the Jayaba, Jayana, you know. 10:45 that way, and our I'm afraid the situation I think it is. Yamarani, they are referring behind been a bit to many staff from them in and your driver, Major, your cocoa do one more. And it's already who go do one upon your radio pastor, Eddie can order that. She do one, you mood, you know, but not very bad. You be a nurse for now, Dr. Fua. I'm going to say, Uniano, and I have a panel. Continue and with you. What's your opinion? And you better my anope. And you better opinion. Monshading. Nti the akabia yebebo anan na yaba ho na fe yaba beto aso. Nti sisi ade monshading, emu aya monshading. Ye da se anope yi. Henkan FM. Milasia nam didawe, Milasia nam
Milasia na mumi ne, Milasia na mumi. Oma misua na samosa, ini mudi grow. Bebreba me be no wiase, kasa freni yare wodo, obredudo ni akwantuo. Enti Nyankopon enchichiri abusia ewre Bosome FM Nyankopon chichiri mu nyina mo nso mo were general manager mo sebofo na atu no 58 minutes after 8 rather. Enti ma yemfa we ntwam ye ba ye beto aso. Hey, Master Kofi. Hey, Sansa. Mommy for me mattress and come down, mommy. Woni how? Na e dia mattress ni. Ye. Oh, Samsam pa. Na mattress bia keke na akoto. Oh, we dia brand. Why na ye? Hwe. Se nye ash foam. Na chese one to mattress o. E distress pa na wato no. Aha nko a. Mattress e be ma wa chia ye ya. De bia na odimika kwa hospital. Nurse for no kra hu no wa start dwane. Anaza obeto use mattress tre bia. E be ma asusu dai bone. Anajo sori na keke tisa wo kra mai risky. Tie e ash foam mattress ne nimpa so no mape ne mahunam dua no hojojo no etene wapom ne ma oda na ho na ba nipadua na sisi ne ho so afeno meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses, pillows, bed linens, duvets and in your mafe fight this is dem e ash foam Freyen was 055-299-7330 and now 0245-011-255 Shisha ash foam depot e oda kede Stredro Akroso ana achiasi na beto ashfom product ko siesie with them wasaso ana wedwaye bia eduum so carpenter for ne upholsters mu betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo be hu ashfom odan showroom ewo Ntiamwa Junction. Ashfoam, feel it, know it. So, I serve it hot. I give you all the gist in the entertainment fraternity. I'm the music plug too. You're from Kobina Kosti. I branch part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm a pandit. What you say? And Colam for all genders, all age groups. That time about 3 be one. Almost imagine that's why you. Ediana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business because I said I quality on and too high near the don't I do massive for Americans for no boys not aka say I'm by on the delete music TV free digital channel so I'm decoder so this and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. I ain't got sports. I ain't got FM. I ain't got FM. And they dream more and one know. I'm from Ponawo, Mobro. Police again, Missy Down. A ferry won't drink potto. A ferry. Won't you remain in prayer? How? What's the still on trust you? Said you open me and I'm my head away. Ke asenso se minkanchira wano pace upim kunya papa. Swinging wheel office chairs, quality wooden chairs. Authentic bookshelves. Nina ye K Asenso Limited. Say emfa hone said you mudu sitie. Kaneshi Circle Adabraka of Iran Clinic. Aye Zungo Junction hwa. Frewomo was 0302 257209. 0302 257209. And at 0302 919 739.
K Ascenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Rika Kacho say Fachemi, say Menina Kofomo Fachemi, why me pacho pan. Ya nanka mapon. That's Obrenson ya upon ye. Ya sase ena wo pato, asase amanso twi ni so ana. Asase amanso twi ni so na wo pato wa chima boabo ne mpotemo dia me pacho. And one say obe fraying was 0553 044069 0553 044069. Mami kwa homane so na mini nana yaw kran entwi buesiako enkonkobo enkomo ye executive director at the Emma Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance. You're out here and kind of pay Mamu Achaba in Kanso. I special prosecutor Yina Ba Enche Yakra, what you say? Sisi Omodin she be the beba. Enkrofo a wo mu wo sika a wo mu ntumi explain baabi o munya sika ni free ye ebi mu tumi betena social media so mi wo we asofo ekura titiriw ebi mu tumi be kire mi wo sika chance masi o se sa de ni nyina oba aba be hwehwe mu. Is it a step in right direction anase obi na anya ne ho o be ye intruders aye den? So the thing can mecha I encourage you to for na any mutima most for. The rest happen said the war starting on. The second with me a sharp CSR editor qua. Then say or Magnetimano as a year more of contemporary office in our wood because say now said the Amanoni here. So Yama corruption and what kind of happy breed is Animano. Sabi will be a Juma way. Now we'll share the way of living, luxurious living, any katia, Uyana Boson, katia watches. That is the picture as I say, it's a bifano. And so then I'm Usha, Quaya Pasoya Bra, Yabra Yapono, a bro, Yankasi income so. Abayachumamu, Abayachumamua. Sabi Facham, you be saving your coordinating director. The Elizabeth on a country idea bears 7,000 Ghana city. And so Usha Pranipano Bona, the picture says, crops in the air coso. Sabi sike beto to amanfo account mu uhu adwuma oni akona ye beto na account mu ye check sa nyama ni na one of the best way you betimi akebo corruption entime de sa anamo papa ni tu no se sabi ankoye kasa ye adwuma na oba be ye de na obetimi ese adwuma no dia it's in the right direction one of the best approach here as a young man what ya ba na ne ye no na ye hwe tetimamufuo everyone no kwan amana ya so timi de a menua am say be bona baso Ghana for e bona ba ye nhye ni kran ne wontu sa na mo ne be bo bebre na ewo ye mra nimu no nso no ya kyero wom si obi nya ne ho a ewo se special prosecutor akohwehwem baabi a onya na ho odin di free ewom menua o mind de kra ni ma bi wo ha sabio ehia se ibi emra no kra akotwera nson prosecutor office no Adia bia na chance a suspicious of corruption or home council they were investigating. And you said the special prosecutor, I won't say station while we was mean so it you can hundreds. But 100 is now what you know. What was the last of them? I will talk for petrol, they be him for no years got all others. No, is it a gift? And I would see kind of toy. Would you see kind of him for no years? You are you doing additional job? So, find Ben now fast well. Tanya Marina Yama, check it, Sanya Mana, back corruption of them. And you all find so to Sana Mon, Obetia. Another one I was saying, about electoral commission, returning officers, Obuoba figures in Libya, the Gum, Petre, na Santam. And ya Juma Kakaka on one can walk up home because Kakre Ponua, Yenina Yenim say, Omra corrupt officials, and in Yakanke Kahono. And no cry yante ho hwe no asan keka kan bia ka hui ebi mu kire say ase o blabe dodo Menya Ghana ye challenge ka ketu ba bia won say obi adihie ba aburo so ka sa to people should think big or mo think big ya yim sa apia na wo kan no
no question kwan bɛ ne bɛfa so bɛboa no ɛka corruption nya corruption so obi agye sika nko a afiri bi hɔ ana obi afa aban sika so kudi saa electoral commission office hɔ returning officers no nso no ɔmo nyuma no bi mu hɔ they can be corrupt figures ɔkɔ mo no me ade kra no they will call wrong figures in favor of somebody why the mistake you be manipulation buto no this adwuma no enti so waka so be check saa ne manya ne papa mu a the question is say owa ahoden a obetumi di aye owa aka bi a obetumi di aye enti saa ne mani nyina no ya ade a wo ya ebeboa na ebomu se obenya ahoden a obetumi di aye ne nia na ne ma wo kan nyina no ebi wo kra na ontimi ne nyina o wotimi ye mu baako na wantimi anye ne nyina kra na sabe adwuma bi a wo ye bia na progressive enkatra enti so watebu saa ne mani nyina na ye ma no ye support temu mienu ana miensa de obetumi aye because the fight against corruption and yet absolute or total elimination of corruption here can work because you can't say corruption one here I won't do to here ne mo bre anu ase na do percentage bi an level bi a o ma no betum pon enti ne ma wo kan yina o mu se sonson de ba ma se sie ye mu na bam ye nya dade e ma no na de o se ye boa no ye se ninkura mo ye no ye nse ninkura o mo eseti o betum dia boa no so no o mo eseti no nko na o pontu na mo because ye hinya no so o ma no betum pon na o ma no puntu no so no ye fapem na di na keta se so ye di keta se so as a nation I believe say ye be konkan Yera ma yena se anope obre no adaje nyame adom adwo da san komokro ya ye besan atonsa fro ne ya di akwa akiri ni ahwe na fa bibrebi nti anope de da se na all right nti abusiafo ye ne opani a wono no ye executive director e de ema Alliance for Sustainable Development and Participatory Governance nana yawo kran entry buasiako ena yene no ekotwetwe enkomo no mepacho ye padraba for utie me na ope company bi mu akwa akotwika utira yeye wo ye driver ni o license bibia perfect bibia de na kwam ena wo epe company eno makoye adwuma mepacho free number we 0241 784645 and a 0596 224930. Mama science su biem abrante ne sakwe kro bobo ne tentem dodo ntimi nya botra bobo ye padraba for and a sales persons mo amobesan ton ade de amayen a big company company a sika so mata so o metua o kama 0241 784645 0241 784645 and a 0596 224930 0596 224930 and the number be friend company no sell pe car atwie yibetua o ka ana say o person we sales person so a and also so ye behwe na yafa wadwuma mu na nyankopon ya adoma na efiada na enefie yi ewo abrempon anamontuo so no ye ne yewura Dr. Professor Apostle Kwadwosafo Kantanka His Eminence ye ne no na ebetwetwe nkomo nti ya no watie bi nonso pepepe na odi ankan atena ase na oni Apostle Kwadwosafo edi nkomo no di ahyehye so ya no watie bi di amame na se utie abrempon na montuo ni wi a ye wodwumadie foforo bi wo ho eno ye frɛ no Freaky Funky Friday eno no na ye se uye obi utimi tonyom utimi rape utimi DJ ena wo pe baabi a ye beboa wo a utia yi a nka na fem aba e baba beboa wo eni nti eno ane so obesimu pam na waba ahenka na fm bra ahenka na fm oba bisase mehwehwe bra Nelson ono no ye deputy programs head e wo fie ha o se mehwehwe no ye de wo bekɔ ne office ho na enkomo bi a wo se mudi ne madi se oba na se ye se Mr Nelson ni ho e de a obitimi bisa Kwabena Costi so me kire wo ba bi ono so ne office ho na wakwa hunu no kama na dwumadie no ankasa be hyase no nkron efie da bia exactly 9 erikokopim 11 p.m.
ɛyɛ party after party after party. Stephen Frimpong Ansu I friend DJ Toxic Peace FM no wo na maka do say so obi wo ahenkan a the possibility so obekoye adwuma wo Peace FM wo soro gi say bia wo mpe so what you say so open nko ade a enti peace fo timi ba yen so yetumi kɔ sa pepepe ne tie peace fo timi ba ye adwuma no kakra no ma san akɔ enti yen so yebetumi akɔ kakra wo ho na yasan aba sa ne tie enti DJ Toxic o Peace FM obeba enefie na waba betena ase no nkron ekopem eye dubako na ye de Freaky Funky Friday no e de amount as for musemi misa say se mo ba be ye Freaky Funky Friday ni wi a se wani bekum wo bekoda an e wo se kokoda mattress papa so e as foam e na me kan for the amount o ma na mo ko secondary school no to be farmer wo mo wan kasa so to be that so pillowcase ni pillow no ankasa nso ni nyina ye obi bed spread and as a bed sheet duvet towel wardrobes ene de ka ho no ye woni nyina ebi me pa che wo omanfo wo kedi swedru across wa chiase mu nyina mo nsa betimi akabi yen ye wo dan ha nso ye mfe ani nkyerem e wo ntiamwa hotel junction freyen was 0552 997330 0245 011255 as foam feel it know it entiana wa hye nso amame na we mo nso so mo pass ase ato e di frachim state wa de bepem eya aboabo p 0244878763 and 0205 581618 0205 581618 and number obefre e di amame na me no e kasa yi sports team ni nyina tena ase e wo fie ha e no mo a nyankopon ya adom a ochena eye memene da na de chie eye kwasiada ye de ahenkan FM Games and Fun Festival e de hye so amamo inti empanifo no ha no mo ye ba bebu mu nkomo kama kane no nanka eye second and third inti nge ye ochena ene kwasiada ena empanifo se da bi ye nya no one day pe inti eye kwasiada pe ena dwumadie no eba so kwasiada pe ewa ahenkan FM animu ha mo beba no ne aboka no pia tum konwa ye bibia kama na fe ye de dwumadie no e de ahyehye so enti mpanimfo a wo no mu di animu wa ha megiri sa forms no sa abrede ya tum oba bia ye nye biem obi ne ho no mo ba ye beji biem ya tum enti number ne kora hu hia se ye de betu bia ana me ba to ma krado ana sa de ye to ye dwumadie su ho okay enti sports for no atena se wa ha ma yen konkobon komo kakra famfa wo mo Games and Fun Festival no eho na fe yanko ye nimpani for mama Maakye no pa biom ejusu obawa champion man bumpo boko de na me adum yewum we ne dey ebefa yanko pa adum tin kakra befa ebefa me adwuma di ezi ayi hu ebefa na vim no na me de ya se vim ayi hu anopei vim ne kofo ya na me kasa ayi hu na afi no wonu sensem twerejuma ne Obuoba me on say de bia ye da so le mpa ebo ni say yankopon mo aye ni nya hode metra ha sa ba dru ba bia na sunsum ni pe metra wonam na ye mere ntiko so abom pa ye enso yes say the otaiwo o mere ya wo a wo ye di wachi no wona wo kwakwaje wa home na buntimi nyi wa home sa na tie ti eno ase ye kwa ni si ye kwa di besi akire de tu achi sa enti eya na maye mpa bofo no makwa asore se wo kwa asore ye de yeko woni hwan me ni eje mi bisa wasem wo kwa asore me ko o se wan se me kwa asore mi bisa sa wo kwa asore ye ko sports for de minimum de sports for agi nipa mienu na en kwa asore first time ni nua ba no be mi ensan di obi akwa asore now da be na ye fa opiaro ani e bisa wasem na akasa ma dom yi wo kwa asore ba jo me kwa asore enti for 2 Sundays ni wa kwa asore 2 Sundays ni 2 Sundays ni mi ntimi nkwa asole but me what the reason ti am nkoye okay mate champion one se bibia bakọ de Yesu adum bibia kama on so kwa sorry mi kwa sorry mu nyina mo mpa ba bi fa mu ti so me king of grace adum ra abahwe so oguzo hwe so adum rande dey abahwe so soja for ko akwa a nyobu na san ba view David ebi ko ebi mba se bi kwa ebi mba ba still
foforo ba abesanko ana nti enye adwuma no ye ndi na say ye see e ko top form so yi wan hwen krofo e bufa so entire no de entire den ya ewum ye say ayi o si ensu afa wo ba enti ensu kom de wo a o si wonu mu ensu obi ewum nyameti ase bia be fa nyameti ase na that is a bad news coming from you nuano mo eno mo Osome FM ayana eye ebinum say ye tan ye hu hwe ye ntan ye hu ye namfofo ye busuafo ye namfofo ye busuafo dano na ebinum ka se dio mo kan kwa de menka but me te se Ofie FM abam from mani gye many G many G because if for not they are not our competitors see no more pribi bi hu gidigidi da bi na radio they say pribi debi hwe ye ka say o ye den obi Ofie FM no pe yes what I say nti untimi nko chinchim ne nsa chinchina fatwa ahenkan FM tie ahenkan obi nso ye ne den ahenkan no pe yes ono so untimi nchichire ne nsa chinchina ofankotu Ofie debi and uyi ni nyina de si nchen ya ahenkan ye adwuma hwe mrantie ne mmaba wa odi ahenkan form wa ha uko Ofie a na se Ofie nso wo mframa na ye adwuma mrantie ne mmaba mrantie ne mmaba wa bi ye adwuma wo ho omo nso nsa be call ma no yes so atiase ye enitia na eye ebimu se ye atamfo as a politicians no ye nya atamfo ye nya atamfo ye nuafo obi nwie ye adwuma wo ha ayi ni nua na ni nua nya adwuma wo ayi station yom frozen achemansa papa ina ni busu ni nya adwuma ejenim wa ha ena na nua wo na nse me kura me best friend o da pa so adwuma Ofie FM wa me best friend pa me ni tisi enti ya na ye beka se obi aton na de oh yeah what you say aha enti so ukọ dwemu a obom se ma no me ma me aboka obu na mu abra eye eno no nche so mo ya atamfo dabi ye nya atamfo ye busuafo ye nuafo adekode ba ko no a ene ye nyina ye asa sorry say na yesum Yesu but edu Sunday a ebi be ko Pentecost ebi be ko Presby ebi be ko ha se mo be kai a mire bi e wo Metro TV so no na sofo mienu bi edi kan be preach ba ko ba obe preach wie na ne otoso mienu ne ba o se afei number na mo gye ye no mu ndile tiri nyina ha afei ne papa na ba ono na esenjeni senjeni ra na ba afei na senjeni ra na ba ko di kan ba ne de enti eno de eyesa na tie ena me betena ha no you don't expect me to say me ye adwuma wa henkan FM no me nka say Ofie is the best Achemansa is the best Bosome is the best and obi no be kasa eno de you shouldn't expect me say me betena ha no ena no so de nya de be sin so ensin so kra da ena mo adwum say ensin so da te say ye na ekura si e gba de Ofie fu abaifo kra chekere de hye wotiri manya te say bia wo ye adwuma wo Ofie na oba ahenkan a e de wan hu ya no mo frequency number no first eye papa eye na besim our frequency number no hu ya na wo kwakobo o former station ne de no e no just say ya atamfo na asem ato ma no pay eya spanky so me kwa no no sports man no pay emu ya ono me nim nipa di sportsman enu nipa o say the last time you meeting your course we do no your course we do no your course we do no kra say e was say stations na ye ba no ye nyina forming alliance bi na tikuo that ya say enti ya gene number kra ye ni guso a ye dwendwen ho ahwe say say kuo ni benya aba so obi antehwe de eti ano say very bad bana say na ama abambu ba but ebe fa nyameti ase ntu say adwumayefo na basa ba ko feko bani say ya be basa because general manager there if say o se bofo na etu no free ade ni ma wan nya obi a owo sa pepa na owo doma adwuma na wan hwe timi madwuma na aba fo ma no hwe say de ayi apuzu afa adwuma ya bo ni wa wo ye adwuma okwa aba na for you to get a replacement it is apuzu easy Entro ma ye basa no asema to you nuanom easy anti nyame na yeso obachechiro mo we bia spanky obi anyakopon fan crazy ye o ye sports guy o ye sports ono le adwuma no ba mu nyene
Or a sportsman or your guy. Sportsman. One much. I'm bet me 70 years. 70 don't do. 70 don't do. One bear 50 something. 50s. Either early 50s. Okay. Because one 100 piece FM now. I want to Akwesi Amankwa. George Akwesi Amankwa Spanky. Okay, but we say you kase bisa Akwesi Amankwa Christo sum. What you know that? And then say omo some Christo sum no then sipin. I say osum nyame. I say osum nyame. Ora won san go phone. Mo mutrumu jo. And Akwesi Amankwa Christo sum. Aso no a osum. Baba why you dey say media phone obi age to mo #eat1 no eboa papa adwuma ye dey Baba ye dey mu ne hia o we catch say we didi adwuma na oh dey be say oni di ye but Baba I am make no question o fan so for be 100% ejina wa o mo be 60% eni di ye oh yes oh truly 60% ni di ye I no cry me catch o 60% eni di ye anadwo di ye nsu wo anadwo adwuma Baba ena hwe yo de yemfa yen ba bia yen afa aboabo ha nya example oh masa aboabo akofi Obuoba se wa po adwuma be 8 o'clock ah fa kuru foforo fa what is that ye kwa so ye Obuoba ye kwa so dana ye tan ayifo na ma Akim State aha ye bu ye di kire na ye ye fa kuru foforo na fa okay ma me mfa Akim State ye ba asem no technician for no technician for no chin oh na Obuoba say present apo adwuma na obe kofi na akoto bread ni drink anu madwada arewo me de bia serious pa abranti kire ha no de bia me ka kire no ama adwuma ehu ni ye ya nanso emu ode adwuma wutimi nya atamfo bebre adwuma wo san timi nya adofo bebre adwuma we yes inti no obi bi ye bia no pe na meka eya amontai na chi especially say osan kra ye babunu young one and all ba eya amontai na chi eni pa but ye kuro mu ayi ofreni say kwam Eugene asem o kan ye Osi ye Ghana ha de ntesa. Dabi. Omunya hu se. Ye frɛ yi. Wa sorry na oye bibi na. Ye frɛ yi. Wa dua dwumbone. Ye die kakra bi ne ye pack tu ase ye kura de obi edi. Ani mo de obi ba sisi a. Anya o. Obi kura te won kaso ya no. We, o fa na asem so ne sisi we. Ye wonda me ya. Sometimes I just you imagine Ghana without radio. Yeah. Obuoba kakuro na say I say what baby na kane ni ho esum nko anho ye neje na because me say ka Ghana kwa kabasa nke aton de ama ayifo dabi ona deda nipa ye kura na store deda kura yin ko na egofo diska yi sisi akrampo na radio ya do so ye nyina tugum ye de still omutwi fam uso TV ayeka uso radio ayeka uso phone wa be hu say e wo so ne nam so ukoto newspaper say enem so egofo diska no na nka say newspaper bia na bia so phone obi ankotero do so kan he TV so yan kan he na san kan ne de Ghana ke ato ama Burkina Faso fo na Burkina Faso fo abefa kru no Burkina so de Ghana fo mpanifo na di je ho ya na confirm ko aha ya na ayi excavator so atu ko uze Burkina ka say supply mo ne ma dada e ba light say a uze mom light na enchen na de na because uze epuni ho e amona Baba bi shia me o si mama dance sound and I'm so na no moba o dance sound o si ti se de mama mpanifo no obi ehu na adwuma oyo nam so ni nia no mfa se de manya nkokọ mpanifo nya so muni mama adwuma no onimba bet na kokwasa enya nkokwaasa onim onipa de eduru ba na awrefre aba wabrabom eti se wunya obi ogina wachi a hey masa ure ya fi wo a na fi na ni aba so ibi ni adwuma ye kura sanka enya say ye be che on niam bi mu a edu be bia we fi ho o kasa tra eje papa ne me kasa unya wie pa ne kasa hey yes o kasa na abati u phone so kai baba me kai ba afufro e ba afufro ni etwa be 2 months ni eje be ya no pa bi ewie ya ye si fomo na ko ba hey opogu eje sam gom case close papa ni me eje achiri no say thank you
Amen there. Anapa no Obuoba me say, Sanapa no aduane masa ya didi the whole day to anwumere. Any for ra won we say. Ba ko bi o tai kan fam. Was walk kwashe. Oh, because me carry eya ko nyam ni ne ba no. Em say October bibi. Ana ye ba say o say be ye kakra. Ye say kakra. Ana mo de ma no bobo. Me ne ye jenim ne opoku ne afia mpofo no kusi ni na adwo abi na adwo bi eje na be. Wa no oba no so de benzema no. Benzema no wa say ni e ba kai. Aquesta here me e frame benzema. Face na ebonyom. Face ebonyom say ya. Anyum ni bo. Now presenting. Na o de nyum na start o sports no. I say Ewo kwa bani ba nkan ti 3 months me won ya frame benzema. Ya benzema. O ti abro che. O kwase wo benzema na. Akwa eni pa breo. O duma kwa ni ja akwa no presentation ni ka nya. Eje ize abrabo eze. Eya na eye binum se ne odi ahinkan woni yesiri nti ye wotimi tia ye. Ja. Wa ko ba do misimlai. Na ye ba say training na be 2 weeks training na yan say start say kasa. Oso ya me hwo sum. Obuoba Maza. Me say na Saturday na ye bi radio na no ho na pressure na ma fan say news afiabofo na ye news awie na sports for e ba na me pie no hia me o de munnim na ene mugum ho anim ase dia ene obi afa de ba kenko ene na chire di ne no. Obuoba na asam agya papa ba na pressure gom sei awrade edi empanimfo no a omo so ye di positions a hye omo nsa no omunya obi sa agina omo chi a eboa wo mo no eno na ma esa obi trintin what I say because no tina tetefo hu say ye say de otwa esa no onim se na chi achia true so because ya na yi council of elders no mo wachire no mo tufo na omo tu omanpanifo de to de biam za yo omo ayana money wo fom omo migina wani mu afo no oni esa ko mo fat se kofi esa ko mo fat se asante hemu oh na bia amakofa emperifo mo nimo du because o ko esa emperifo mo nimo du ba kofi ani mo fom president ni brom so dabi enso brom so ti o omkoduru ho a I say yasikutu oda to di ankanfo no ebi adwen na yaka cho se okwakoka no ontimi nkan no setina make say omanim so omusuro no but say wo fo wo kukuduro yes to otu fo mo na de akukuduro say o ye den yo ye asoma no wo kan straight muni mudi entia your constitution no why afro se bra betufo no constitution ne say ye ma ovieti be se mienu tie ho meba why you see me tufu no viet mienu yes ye ma be se viet mienu ye ma ofie ntinam wow na ye ma wasomfo wow entina futuro be na wo de ba dia ye ya ma wo no kwanse mu na mu sadam o di boni kura wutimi nka onipa na obetu de fo no sa benefit na wo enjoy no o enjoy bi entina futuro be na de be o ko kanda se mu na mu enjoy ana mu na mu sada kwanse mu mo re na mu hwe no se se president no sa no so ye hwe no because sometimes me ana me say that ase sa na man nka so mu twom enu ti na bi mu say constitution ne nye nti yan because me ti ase ba ko fam kofo bi say beto mampanifo na so hu asama mo ga je nti amu tunu fu say den omo ko bra wuo no mo so mpafe nam because o mampani say me ko yesei omo nka we won ti so mo kasa won ti so mo kasa mbia fa ho na mo but say ebi akwara bi kwati bebi wo ka asemi sabi onyansa wo mpa but mo nkotufo no de omo nka we na makamo no otum din na mo hwe mampani e koto play no akoto play obetumi ata no akoto sa okotua mampani fo kotua mo yire no mukai te Ghana fo na kama no guma mantinse omo nkoto no funa nka se ebi a wo yire no ma ko mo musika ide na de we de edimi bo Ghana fo edimi se be de agenja debi ye mra na empanimfo na ne mra no mo ye mo hu ye constitution no omo ye no 92 no omo ye ngasa yen de na bebre na suro JJ Rawlings and 2 na ye transition from military rule and about civilian rule and as sabre no nipa na no teso no ye military man and ono na mo da ne se won te ase ye ko nya semia no betuma dia favor ye di favor no ansa na wa ye den what ase and into JJ Rawlings ono anka sante ase kra no na he had issues with your constitution no
Oh yes. Still no kra no. Ose eniwa bibiro ha ose sesa no. Yeah. Because say o free military mu oba civilian mu. She said e bia jatum. Say ade. Kabi mami kabia mambo ne yebu. Yes sesa na ya no fofrai. Om na mo pa mo for mai. Na sesi an ko vie ntimi sesa no because emla ne bebre wa a favor om. In favor timamufuo no. Betumi asesa no. Say ye betumi asesa na age se wo me nya otie me. A ono so ye NDC o ye MPP akata na ni a wo kan o ma se mo nte ase no. E wo so mo nyina ate ase se constitution ye ye. E de ma jeje. Nti ya chadodo nti ya sesa no ya sesa no omu ntimi nkan se ntimi nkan se so munye favor om sa benefit na JJ enjoy omu anu mo say so omu enjoy omu enjoy ebro sumpo ebro so esi adam no musam yinu na ne didi o entu ya de ka se oh dem say ade because obi mu de omusam yinu omu 9 ne omu bo ne omu 2 na adibi because kofi minum DC bi a oba no na otisingi room won ona se bebe ene oboba owo story building be bako more than be 8 min Canada sa o ka makasa busum bi otua nka ene o kan de o han we ne dodo oboba se me boa eti obese story building be makmako 8 me na me ka kire o da bi o eto aso dan ba da bi o wasisi ho ototo wa han wa toto DC me na me ka kire o enye so obi say oba no handan oh samum say ebi na musu for man good eno akoto be dem anyways mama yeni nkomo for me adom akwasi ada games mo de be hye so no yeni nkomo kakran fanfa ho mama hya se fan free eje ho no mo games na nkasa e de ba de potin na mo ba be ya boba nyame adom Sunday games you know it's all about your person yen kire confirm what talent ewo muzo bi o ma onimda me boyi pa but ebi ya ba bi owo no wa bo agimu champion ho ona he champion ta bi owo no wa bo ache ti your person mfa aya hinkan so said e ba ya mogi atuma omotati da no na ye chechenti ye che ne baako nti esi amu na ere eduro mu so e person yenya bibi mfanhye mononyam na omu hu se tie no mu tie no omu so anya so mfa so sei enu dina ye nya kabo ma ye de ye to we to spa we to yet na de ye to ofi yes ye to ofi agi ani bia ye de ba na fe table tennis eno so ye de ba na unimbo na wo opepa bi se opeso ye bibi na nkofo hu se won so no ewo mu se oni bibi ya na obaye na manse na de ehu na so di na tumi akwachire e betumi afa no so aboawo e ma watumi akọ oni mu abrabom because abrabom bi ani me bi a ni ye die obi o ma ade kituo bi okoye no bi ko hu no e na opagya na de no ko na okonanim enzene so na yefa na ya ne Sunday enu tina ma ya hye bibia said bibia set anyakopon ya doma Sunday kwasiada ochinechi kwasiada ya eba ya chi ya se he ye ochinechi ye ochina na chi ye nyame na doma na ni eti nkoma edan ya se he ya ho na dwumadi na eba so baba okay time be na eba so time ne de ye be no anopa by 9 o'clock nti obi aba be top forms ni bia time be na o meduru ha asa anopa tututu no beduru be acha 7 o'clock there nti se wa be top forms ni bi dia by 7 there so bia wa ha say oh okay na ye hu de we a e be si ahyehye no we be hia we be say ene ye nso ye mra kakra wo ho ne ene maka no nti ase adwuma because nipa ne be ya de ya say o che ne say ye ya de ni say nti so ye ni say ya say ye wi ase na obenya ata say na nti ase na kama nti momra aya momra ntem so wo akira simuntem say de be ya e be cha 7 there no beduru na enkonkoye se bia ya de na du bebi na fi na oba na se o menso me top forms na me din di say na say na fi na ye de kopa bi di wa hye e ba koye asem bibiri what say nti nyame ya doma kwase de sro bibia say omomra ntem na dwumadi ni sha sentem ko se nso so tuto ti ya sha sentem a ni atuma wie ni ntem na ama agudi ni so aide okay nti ma head of sports international me misa no prices that so na ono so on mobobo so emfa enchire yen alright nti wa me ati asese nyame adom akwasiada ochinechi ya na dwumadie no ebeba so na omo wa achede ahodo bibiri a omo so omo de be ma omo a omo ebedi agro ni bia omo bedi enkonim no ade ba kwa me hu yene se de bia ye betena ha no ma ye sports nti me so metamu chuku na me hwe omo se wo betena ha mo de sports ena Ghana ha o kan sports wa eno ane blaster nti na ka me hwe din so mbe o magazine ye konko ye sports football competition na ka me dia tetare wo mo wa ha but wo mo am yati asese da bi si ye kan sports is a basket on its own eniema bibiri ena ewom
ɛno nti ɔmo se yɛbɛdi agorɔ de afa titi table tennis draft playing ɛyɛ dame cars spa ɛna nea aka keka ho a mo a mabɛfa mo forms ne deɛ so far ɛyɛ mo ne yɛhwɛ mo anim head of sports nso ɛwɔ ha no mo ɛgye nim ɔbɔ biribi abɔkɔ bio biribi adedade yɛ de rade ase sisi a obi betumi asan bɛfa forms ne bi anaa mawie dabi still na ɛkwan wɔ hɔnom sɛ sɛ wowɔ fie na sɛ pɛ sɛ wode wo ho join games na sunday anɔpa ɛhyɛ aseɛ na wo nso bɛtumi aba na wabɛfo forms no bi na biribia nso akɔyi adi ama wo na ɔnsɛ wei yɛ agodie na yɛdi and sɛ yɛnya nka bom sane na kɔfie ka ne san so de pɛ talent san so ɛde ɛka ho ebia wo no wɔ fie titi unimbo ubo kwampo boss onimbo but won shada enim se oya ade sa yes and when no shada nya competitive bia kasi bia just oye ekukudam wom ansan betimi aba ubo on ma obi frɛ wa say titi kwame kona minimbo be sisi asembo bi ache bet bra na be showcase so ati ase unimbe bia emfa ne say opportunity be fi aba so we na nya bibi competitive bia nya bibia ya dindindin bia wo fie na wo interest wo agro mu wo de onim say umbo bi da beto no wo gidie say ade we kwa de say metimi aya nso betimi aba na be fa forms na ba fa na 20 cities pe and about 20 cities there me fa ne say wa ne sanso di to nsuo kra ma na wai dey one kan opisi na ade be high no eno nya sample a na ka games we na ka ye dey free na ka ye no but kan opisi ni manoma no o boy ne nso ye dey kakra so na fe enso de timi ade abodi bibia kama na the end of the day no bibia timi find am yan no mienu nyina na uwie nso a yentimi enka se ebia ufi odan na waba ufi achichi na waba nti ebia ye dey ebia obae waba bedi nkunim a ye jawa se kosa da bi impenifo aka kom sa se nyan bibi kakra bia ya achede bia eso ani a mo ba be perform no sinakopon ye wadom na so timi di nkunim a ida se table tennis no dame no ana se spa no obedi nkunim a ye den so be hye wonsa na so ani aso nti sana dwuma de nesi etie me kai me ni poku ko baby I think say within this week here ye do be say this specific game we there ye ntimi mbo ye bi wa no be tie ntimi am say we no enye competitive enya de bia ye chinchina chin bia nye atofo anase omomunim bo nya ye de omo eba ye nyina ye nka bom na ye nyina ye hwehwe so ati ase dami we hia ye hono krampo no ebia o build contact with obi so that say ye nyina ye pa ko ye hiem no nim obi aba be hia no that day no so that say nti aye games a ye nyina pese de gi ani na ye de eba so kwasiada no na sinam di kan ye no uwia bibi kakre se odi nkunim dia bibi kakre bi ho ma odi be kofi a ene nso oni be so de nso oni be so na bibi so I find e dia ma na okay inti sane sitie but bibi wa chire inti de oni poku wie e de ba dia wa chire ntimi kan oni poku wie asa oh fat manifesto aso pre concern e mana no kra nche ma person oni poku wie asa wie na akọ different stage na ye de no so ka wo ka wie ya o le ka wie na me pesa me fa omo so ya sen inti na mpesa o wie na omo so ya sen ne bobo so ne nko about we bia so what I say okay ba me kwa homa ne so ni eye etie for baba eso na okokra na amakan all right inti pato utie yen a unsu betumi abo awura mu o baby ana se wa ho boa ne sen ne tie aside that no so ensem trofo asemato yani sem trofo ye wo this achim enclave asemato yani yenwia yen wofa yen brother panyini Spanky ono ye general manager edima Bosome FM ene papa yi wada ni benkum so ya ene efiada tena ni ene kofu akuakuo no e fa cha udi ni ba bia wo kase free me fa cha original nyankopon nhira wo amen eya na wachia maami Abigail nso ama me wae me fa cha yo all right tio and I me fa cha games no one for ba ku bi enkan e me ya pa because on na me ya do here Ediane. Eno beba why? Okay. Me training time on. Me pacho you. Okay. Hey kakeku. 0201944485. Me pacho udi ni beba kase free. Hello.
Me ba so ugina so odi ne be kasa free. Oh, obeso ahwe for no. 0201944485 and 0554 820910. Also betimi aba na fei de wode enamo breyen na no pay no de amaye ya bobo nsam no so bebre etenans achi eye kwasiada enso so ne edwumadie ne de ehhehye so o baby anase sen na etie me pacho ya mo achi no pay Jozo stagger ni ana na pomogo stagger ni okay me pacho nyame adom na wo so so nyame adom ye de radio ase ye de mo pa na eduma pa mo ye kama odan mai da mo pa na me pese mu te mi sia banda be no beto I would want to believe say be next week echo next week echo yeah da wati nyame shira wo so okay me pacho udini obi akase free Daga sefre akima sane ogidi gangori. Ogidi yankoi. Ogidi go. Papa na obeka social kita na samono. Ono no sika na se bia me kope mi sika. Se mi sabe mi koji sika dura. Ono so obeyi ma na. Enti no sa ono de open no kra wo uye die anim. Enti no obekirikiri mu kire na wunya evidences e de battery with claims no ano no. Oh, baby. Say, me make up me sick free, baby. I've been a member to the Marty who be our sin, baby. And the only no film numping for a discount. Uncle Wassam. On way up by you, man, I will be a Stefano. And I say, who baby or come Wassam, and nothing I didn't see you. You right. Yeah, that's to be brave. Now, what is that? Samra way and your gun and Kwa Nigeria or the reason Nigeria for boys in Bibri no dimri kaba Ghana ha no. Nigeria o certain age bia yesika bi wo ho no mo a untumi ntwi nti ehia na wutwi bisawo eye wawo de a eye wo papa de a eye wo maame de a na o ma hwehwe mu a kwakohwe sa mpa se ka na wutwi no eye o na bi de a na because ye hwe wo age a wo age ntimi nto ka bi edi me ba cho eno no ma me fa 2 callers na fe yen fancy na me san call empanifo yi ho omfa omon nsem wetwa to mfa enka ho ma yen 0201944485 0554820910 enti won so betimi aba me pa cha odi ni ba akasa free sorry all right mame nko na afia mo fa me na mo de to aso ne to aso all right enti head of sports but ben we ne fa to aso ma me na yen nko Jewo ba se nam di kan make no ye da se be ma rich ice mineral water say that day no mo so ma twuti say games there nipa dodo na beba en obuo no obogin obuo no ma obodami ana say obotiti on say energy na o spending no obo hia nso kakra abogu wade so ntoma ba moa we nso aya na overheating on say we aya na pressure no wosoro ndia na bibi dia fa ominimu nti o ma ba say o mo eboa yen na afa poku kwesi on kwesi distribution enso aba on board on nso ba beboa yen na afi games no ye di ahihye so ha no say nti obi fu bebre na eka ho na books na obi tie yen na se onyamma ya obetumi aba still na kwan ho nom say ni no enye obe fa form so ni obe sponsor yen yes obetumi aba na bibi kakra bia number bi wo ho obetumi afre number ni ye 024 15 12 388 okay 024 15 12 388 nti number we number ebia won so pese odi nsuo bi ba o pese odi adokodoko nsa bi ede eba nso betimi abade abe support program na bibia nso akoyere madodo na no maye bi I'm sure say the last time yet ya na obi no baba forms oba ye kita ne nsemu nsuo cutting baako oh okay ade ya o say games nintino ono obefa forms ono obefa forms and wasan di nsuo aka ho aba oh you good wasan so di nsuo aba be kan we say me shira no wen me obeba me sheda nim baby potin ya wo enti oyoba na be ma oyobema enti papa wo yes ababia wo bia nyame shira no nyame shira no nti ya hwe nim se dodo na nso beba ene dipa dodo na edi nkomo betim no ka say de bibiri na nso enye confirm nti yegusu ayehwe nti yewie be wura chiro no mahwe sai confirm so ebe san ba
na fe ye de omudin so e da tudwa. All right, inti ene efri na de call akopim March 31st 2022 ye register your SIM card no foforo. Okay. Mate. Ana mo se mo de bi na me wo some questions bi. Okay. Say when you dey register Ghana card need register. Of course. Nti measures down when say you register one chip pay because me be say 5-4 chips am use. Nti okay, nti ye tie ne say dia obetumi a register me you it shouldn't be same network. To say be MTN na Voda. We the MTN na san between na Voda. Say we be MTN. No san MTN there be. The dia minimum no ebia na mo wo. Okay. Ada nipa so be she. Na obetumi na mobile money. Oh yeah. Obetumi. Okay. Obetumi. Nipa so be she. Obetumi. Nti no say era networks na wo Ghana nyina na wo pair dia. Nti Vodafone no register, Airtel no register, Hwan no register. But say we register for the anya. Oh, I don't think so. But you know wa ko be say too. Ya mo ya dey me also abuakam. Me also me friends me ID card and register e na mo jitu mu so. Mo de network bi. Yeah. Da hankrofo. Oh, David. Afa ni e be hunu mo. David. Awa banya ndada. Won say mobile money ni hear me. So no betimi na. Mobile money ni hear o. Eto de bia. But asem ni yakaka dey say serious o. Me wa ha mo networks be ayi. On se to de bia. Me su ba ko pe de mielu. Nti ba ko pe de mielu na ni hear me. Jamele. On se to de bia na ba ko so I choke. So aja. You know na so transfer bi so di ba ebi so. Eti omo mu use MTN mienu na. Yes, I didn't even register me from Benny. Na ya no na egu so. Register ba. Say no na get we buy the here no ja ba dey we dey see. But say mo hwe. Say then the one kasa identity na the register. So I'm sure say identity no and yakoye Ghana card no so no on my tom print etwa wani pictures any ade so me kete bi asim mienu na say identity ba ko register ni nyina go to company no say me media enya ade afiance na ade dey na we go ade me yan say ade we be 2 years 3 years we go say father for some register Ghana no register there ID card ba you say forever and never register first you sometimes I'm register ID card we say forever and ever after the one ma say still you be we what I can do ne say me the almost customer care number ne de be tudwa questions bia aka be person we be bisa no e wo wa fi ho no mo no o fe no obefa there enti oboba ko register o mo gisen oh there o register wo wa phone so wa na so ye wa de enti we no wa check code ne am say ko e bia hwe na yes na say that tudwa star 404 hash star 404 hash okay enti you na ma ji wa chiro na me kofi I believe sir o ma sha say so me ko so abo hu dawura nti no obi abeti ase star 404 hash na wato aso nti o number ni nie questions na haka no 0800 samu bo number no o from no bi sa o ka tell say o de wo MTN kwa number se yes the business there the awde guess there the business ni awde you know guess ya kasa say ni tira go for ni abri no tira go for bawa e what the friend ayi no what the friend you know the we free ya asama ko say o ma me fa na ba ntu ni na anso no ade fucking loaded ade ya chip mienu ni nyina eje ye isi wadwuma ha no so ye be ye enu ti gaw me ai ye isi wadwuma mu ano eje no why dey na de baba ye say eno de network no internet no you general manager no ono be na register sim o so be frɛ o mo o frɛ o mo a o be ya ma okay this means I'm sure o de yan fa number ntudwa because ebi musu kita a friend say she said that phone nya dey so mtum register there it means say nya na ye pre no ebi ebetimi ayo enti number ni 0800 110 622 okay 0800 110 and a 622 okay to free number o free yen bia offer yentil and also obetimi a dial 100 to all networks
100. Okay. Offer to all networks are. Okay. Questions Bia baby say bia. What also was same 2 million gufie. It have be near back on A2 pay and 2 pennies so ni na no. 2 ni na hia. Ni hia. Da we have for say, we have for me pama sem pa. It be one networks in kwa be 3. But you register ni na. We register na mo na mi usu mamo. No dia me dey yi. Na mo dem dey yi. Dey yi. Oh yeah sure say onam bodi an kan ni ni. Ba ko pe no nim. Oh. We na masin na dia ka ko bi enim, ye na enim. Ye ba ko pe na enim. Ono numbers no. Minim dia ka. Oh numbers so be 3 o. Minim dia ka ro de. Wa poku anami. Maybe them use one number. MTN number zero. MTN back up them use. Me use. Oh 99 was 90 bi o. Bibi. Oh ayi dia. Oh be sezu. E do sawo etetu go bi do sawo ayi Vodafone. No business man. We are more customer care. Now your phones dey gure nimu. Mwa gra. O man peni gra ma phones go for 5 phones ai. Of course. And it be also use 2 until 2. Let's say 4 6 networks. Inti na obi sa say o use same bebre no so many days. Oh yeah, Jumo. I think say I'm be make provisions for that. Yes. Because un say policy makers no kra no. Even mama no ye in charge of ministry no. Ono on the same nya baako. Inti Media di say omo be make provisions for. Say yes ade am high. But I think say near na me tete say for the mobile money ni there. What the same way register mobile money a no. Baako pe. Say ye ndie baako ye mobile money. Mobile money me sim me adi card ni me mobile money mienu. Eh. I'm going. Oh, I'll go as a movie. Baby, I know what's in the demolition and then. Oh, the corner dining. I have a tea. I'm in New York. Oh, dear. Obedron on the dino. I'm in Ukraine. Missing me, Nino. Nina, I use some money. Oh, there be. Nina, so you want. I'm saying, Ninja, who you see. Over to know where you see back up. Ida wa ko dia na nasa obi su de ka ba ko so e obo yetimi di na o de ka se yetua obo yetimi di once yetimi di one ID card register mobile money mienu that was then okay dem na register me o se first na ID card to register SIM card 3 sir afa edru ba bi no afa de na ID card on the be register ba ko but some for health insurance na so na ba ko e na mo kan na bom no de se Ghana card no ni na wo so bi ntiri we ya ba ko okay me bi de me voters ID card am me anam de ye me oba mani me ma de be so mo fa card bi am bi e mani si Ghana card no ni Ghana card se na Ghana card ba me bon pa se hwe no ma pani ba on san san mesesa me card ni bi emu san wo ho se ya register na ma do emi kwa code nu kwem sa kwa refi ai sa one pin ze ade bi se fere se o bi we ade ma cho good dan ho on sa de GPS no o mu sa kwa video ezu ni na Ghana card no so bi o me nim dia be dey kra on sa ni GPS ti say me card am dey am say setting number so buy so one number ba awon ko fi won say something number me dey e bia akra na sa de e wo ho pan ubu onu ma o won store won na bia we create ono ani page bi we bia social media bi ana WhatsApp handles bi na o e bia na de na auton no o distribute wo honum ntia bia wo me fan say agbagbo anu say na pese o to ade ni bia wo ma no wo GPS address no won say wo gina ofie anim first na bam say engine e fie anim na yenye into the address in the manner me bo address no wo sa application so a e kwan be lead me from Accra all the way to Ufie baby o gen register and paper into dem bi wa so am so ma touch you am ye bi o baby a e bi wa eti fani se kofi ena sisi akwa betima ye bi me wabo sisi lam gina na me pese me ko e bia bia fiampo fatina ingura mu me ba se onim phone so na be indicate se onim baby a potin na akọ se onim GPS address ne dia na se o de nipa e bia o de man so obo am GPS address ni e bia so oba
kwan be do straight to the all the kon enkofobi free Australia ba Ghana and almost so musu use GPS no na omo ko cantonment omo boy de omo kopie choko and say system ni nyadwuma na tie dia choko for ne ka kire wo obi so omo say eh fa na mu free ba na so mu free Australia na eba na omo ko cantonment na dia bepia also within kwanka de wo ko ponim kame wona yes I can put magasa put magasa do ko eh but na mhwehwe baabi o winiba na mhwehwe baabi o winiba na me try ya na say minya address no na minya address na me boy no afi ade di me cause straight into the sea bebe inside the nimu but me bebre so ayedwuma all right and I don't know me nyamenim say right listen say bia kofi ni emimi nie na bia ma generate me de e wo mifie na sem de correct code no emma kofi a e de never straight but bia kofi ankasa ti baby na so oseche na bi onya say baby a okọ na bia nkan fm na akọ na mum code ni ese ya e na akọ boy betimi do atwa ma akọ asene so I can say e tire adwuma wa akra o use Uber say Uber for it na omo so ade na omo ba wie no mo ja omo nsa da mbo hu de wuro cheche say bia say ya je say bia ara say we the brain behind it for future purposes. Okay, sisi ya ne ye hu so mfaso but igusu ekọ ya nimu kwala na be bada cha ye bi nya so mfaso ye de ye de na ye be say ye Ghana abrochi oh but omo tin crying ni kuma ye nya mfaso omo me me use no be say 7 times and yeah ba be fro code nam January o na me me fro me one number pa na fro it is sometimes once ebu one ma our office to say bia nkran radio station ni TV station si ebo na o de motor so na eba na so de car na eba that day no so uwo meeting na say bia that time kwa wo untime ne nkasa so I say first ona man there obenya but I dey be say first GPS address so in case a number network ofo ni timi do at any time so I say so in case a number ni failure then na we use no all right me new opportunity use be brede me generated address at a moment or my bus straight very good me work cry no na use Uber ni yango fo agimi sika dia na me do me ja habesha na me how na say me dia me kai but me we do so best na bet me generative fufuro me Ghana card no so oya we ba say me ba me ba ha bi ja use no me wure ye fi bank kakra but ya ka say wo ye teacher ni wa bin se de ni wa hwe ni ye transfer wo kwa kura no say wo fanya review one say ene meka say download na so generate for course say baby a wo gina na o generate ye no say o 5 stepper national generate ma different code okay so that say inti ebia first now what down now here he say move about abo to free obi as for I generated anytime baby am the code number ma and code na chere baby potin ya ugina le tare ntire koye card no muza say ufie any ufie say information up ne atia ne say untumi nte enema ekoso Ghana ha nyina si ansa na wawu Yesu oba ni wiase no odi mfie miensa fa ne be ye adwuma na ko ye wanwie akabi enti muntimi nte niema nyina se ansa na wawu enema ni bi wo ho no mo a e wose by force what ase na edu be mi so ni se ni na ko wanim enu kwa se yo mbuze biza uza ko bank se a o ti be bre ko tam ade kakaka be to be felia wie da wa o si kala ko ikakra oh okay Ghana bro mame na masina fe yemfa ensi kase botelfo ne ba betwa so e de amount sports department impanifo e wo ho no mo no na ye no mo bon komo nyame ya adom akosia da edi anim yi ye de eye ahenkan ye dwumadi kase ya tene di Ahenkan FM Games and Fun Festival e de hihya so ya na wa hia wo mo na auto forms ni bi wo mo kire say by 7 am e was so Ahenkan FM adwuma mu ha na dwumadi ni tumi de to aso abusua mo wo bosome ye nnuan ma mo bosome FM Nyankopon on kyekiri mu nyina mo were ni aba no emu ya na nso makonim ye kam ho. We are with you guys. Nyame on Shamodin. Udi ankan Kwame Eboy executive producer Adwempa Hene Eboa no Kobi K eka ho bi na Kwame Asante enso eka ho bi. Yede efri dwoda bepim fiada de ne DC ha. Nyankopon ya adom ebese na hia Monday na on Monday no a powerful declarations ya no hia yen na ya bompa ye
apɛ baabi de yɛn kra de ahyɛ na nyankopɔn nso atumi ahwɛ yɛn so wɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo hwɛ wo so yie fia ampofua Obuoba yɛnkɔe. Okay. Ebusuya anapanondu abapawon sema bako kase hotel. Ena mede besuma nsama hodre betwego awo ya pram to breka se bomu ne anumre de. Ena mi beyi ye ni ede ama me din ede afia ampofowa. Na yenhwa de governance expert bi de atodwa wo kire se Akufuado private jet oso wo koto no amfa nko ni fie nti wo ya wa wonte yase no nya dia wode koye ne property dia kwacha ne na wofa ase no eye Ghana dia sanso ene ko bi from economic fighters league wo mo da to jom jese ejura committee report na ba ye no nyamye nim no kura ne obrosamatiko enya papa ya ne wo metwetwe nkomo MCE ya yakwatwe ne suntonto ewo West Akim municipality abeto dwase ya to aba ne dia ma no hanche chemu edioso mienu 72% eni asada enya asem kuma yakase ogba hodrom ya na wache waso ena sim card registration no sha asienti Ghana fo bi betre wo madwen na ye ne MTN fon so atwetwe enkomo ebusam de ekọ sanso na akopiem awachem so adra adehia no dem asem omo kanyina ne se wam street light nyanya bi ni ho enu nti abankra chimpanifo ya pa omfoforo assembly members omo so sika be sha omo ata asokofo wamo hwe na street light omo fa bi entoto bi mo bobo ho mfama wono sanso ena aban no ede hihya awodro agu akwan awodro a ya be hwe na vaccines awodro a sisi ya gi fra abafoforo so no ya nso ye betimi aye bi ewa ha na akopiem ewo Liberia campaign ansem kuma adehia no dem omo ye Liberia for wo ma no dem asem omo kenya saban ni no pam wo mo a omo nso be pam Ghana fo a ewo Liberia na awrahusem abeto dwane se wokopiem ewo atwere so achematwere so haya papa bi ya hwehwe na ye hunu enana pai omakwa hu se wawu obi akuno ato ne mu fuom yabakọ ne asam ne manakọtwetwe ehon kommo na ewiembo branso nsam ye de betu dwa ene ewie yi ewo premto braka se ebo no emu aha